بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا. يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. obbolowwan warra tawfiiq BN hordoftani yookan tawfiiq BN warri jala deemtani bakka jirtan marattuu bakka isin qubattanii taatan marattuu nageenni rabbiitii fi raxmanni rabbiitiif barakaan rabbii isin irratti haa taatu. dhihaadha obbolowwan bakka khayrii dhuftanii bakka bal'oo dhuftanii bakka yoo namni isitti maxxanee itti jabaate rabbiin raxmata fin nama maxxanfatu dhuftanii bakka khayrii irraa dhagayaniif irraa baratan dhuftanii rabbiin warra nu maraa irratti dawaamu nu haa taasisu. duuba obbolowwan darsii tana duraa keessatti ni yaadanna nu marruu suuraa qaraanee walii as dura dabarsine san namuu ni yaadanna. akkasuma darsiin ardhaa teennatun suura masanitti aanu. suuran itti aantu tun suuratul humaza suuraa jedhamtu ardha darsii isii eegalla waliifi. duuba suuran humaza'aatuni akkuma qur'aanni bu'iinsi isaa gariin zamana nabiyyichi makkaa jiran bu'e, gariin ammoo eega nabiyyichi gama madiinatti godaanan bu'e qur'aanni gariin idduu tanatti bu'e. duuba suuran humaza'aatuni suuraa makkaatti buute zamana makkaa nabi muhammad jiran san suuraa buute isiyya. suuran tun yoo buutu eega suuraa tamiitii buute obbolowwan? eega suuratul qiyaaman buuten booda suuraa qiyaamaa zamana gabaabaa keessatti yoo rabbi jedhe qara'uuf taana eega suuratul qiyaaman buuten boodatti suuran san boodan nabiyyicharratti buute suuraa humaza'aa tanaya. duuba suuran teennata humaza'aatuni وهي 9 آيات
aayaanni isii yoo namuu musahafarra laaltan aayaata sagal iseeyya aayaata sagali aayaata saglii tana kalimaan isaa wanni kalimaan arabni kalimaa jedheen ta keessatti jirtu 30 kalimaa 30tu keessa jira jedhan ammoo 130 harfan aayaata sagalan tana yoo xuruufa takka takkaan lakkoof xuruufa aayaata tana sagalan tana takka takkaan yoo lakkoofne 130 jedhan xuruufni isii yookaan qubeen isii waylu yoo jenne amma waaw adda lakkoofne yaa adda lakkoofne laam adda lakkoofne akkasitti yoo lakkaayaa deemne 100 hagam jenne 130 qur'aana namni harfii takka qari'e sawaaba 10 argata alif laam miim jechuun kun rasuulli haruufa 3 jedheenu ibse hadiisa bareedaa keessat sadeentu walitti haa jiraattu malee isiin huruufa takkaami huruufa 3 sawaaba 30 itti qabani namni duuba 130 suuraa tana keessa ayata sagalan kana keessa qubee yookaan huruufa 130 jira qara'e sawaaba tab'aa rabbiirraan argatu jechuu obboloowwan islaamaa duuba wanni yeroo hedduu gizee awwala suuraa duruusa walii dabarsinu walitti dhaamnu obboloowwani qur'aana rabbal caalamiinatti haa jabaannu xifdan wa tilaawatan wa camalan واسدي قرآن رب العالمين واسده نتهاجبا نؤبلو ونسلاما قمت حفظوا هاتتافي اتقونوا سورة وانددقو سورة وانددقو معنا اسئي براتاج الرتنر آنسنه قمت قلفتو يالي هاقونوا أبلو ونسلاما بؤا آكر أكيس سجرو هدو جرك شريعان نوهمته وتلاوة يو إن حفظن اللي قرآن آدا قد أنك قرأوا إستها جبانو كان صدفا موكا واجوفا والتك أباتوان قرآنها سوت دلقتها جبانو أبلو ونسلاما يو رقا واسدي تنانو أكنا قرآن الراجباني نقباني guddinni addunyaaf aakiraa keessatti illee nuu dhufa darsii teenna ta dabarsine suuraa humaza'aa keessa jirra akkuma namuu yaaddatu suuraa humaza'aa sani darsii dabarte keessatti hanga ayaata 3 qaraane ayaata tokkorra mee darsii ardhaa tana keessatti ammoo آيات أفرفر هنگ آيات سقلف آسن يا رب جئ ولين قرانا توبا آياني إرآن سنو كلا لينبذن في الحطمة توبا كلا جد رب العالمين نمتج كنو الدنياني إسا أبد إسا تاسفت جد الرقصان وانني الدنيا ولتك أبوف وانني الدنيا ولتك أبي أما لكوف سيسيبي كف لكاوف waan addunyaan tun qabeenni inni qabu kun abad isa taasisu sehee herrega'aa ture jennee dabarsine wali rabbiin duuba herrega namicha qalbii san keessa jiru san ni beeka kallaa yaa nama akkas herregu sani herrega sanirraa dhoorgami jedhee rabbi
dhorgami ati addunyaa walitti qabuun kee umrii kee keessatti homaa siin dabaltu addunyaa walitti qabuun kan kee sun addunyaa keessatti abassin taasiftu duuba irtadic yaa abboo irraa deebi'i nama akkas herregu san irraa deebi'ii jedhee rabbal aalamiin waan herreydu san irraa deebi'i anna hazal maali alladhii jamacatahu addunyaan ati walitti qabde suni وعددته كأتلك وآترت سني يخلدك في الدنيا كيست أبس تاسس جته هرقا سنرى ديبي جدي رب العالمين ديبي هرقا ملي ديبي هرقا سنرى جدي رب العالمين ايغا دوبا هرقا سنرى ديبي إسان جدي رب العالمين كاكو جواب قسم محذوفة والله الله تككد رب العالمين جبينك يا في قدنك يتككد لا ينبذن إني سندربمو إن دربما إني سنيا الدنيا ولتك أبي lakkaa'ee addunyaan tiyya abanna taasifti jechuu herregee nama hamatee nama arrabsu suni jawaaba qasama ka asii gatamee wallaahi layunbadanna inni sunni darabbama wallaahi rabbitti kakadhee kunoo layunbadanna inni sunni darabbamaya في الحطمة دوبا حطمة كيستي دربما يا نمن أكسيسو ربنا قانوها باسو نمني أنما هماتو كنما الربسو كالدنيا ولتك أبي إسين دادتي أبنتا سفتجتشو هرقسوني لا ينبذنني دربما إني في الحطمة رب اتسني ككد جد ربين حطما كيس دربما نمن سنجد توبا لا ينبذن نقافة جن نمساني أمو قراتي براتو جرا والرقرين أكت قرأني لا ينبذان في الحطما جدني أكنا قران كلا dhorgami yaa namicha kana akkas herregurraa dhorgami layunbadhaani duuba namicha akkas herreguu fi qabeenni inni walitti qabe sun namicha akkas herrega'aa ture sani addunyaan inni walitti qaba'aa ture halaala fi haraamarraa ta inni walitti qaba'aa ture sunilleeni layunbadhaani rabbitti sinii kakadhe jarri sullachuni darbamani fil huxamaa keessatti darbamayya huxamaa jechuuni ibidda caccabsituu taate kawaan isin darbame mara isin caccabsitee hurreessitu keessa darbaman namichaa fi qabeenniilleeyya duuba gaafni kuni gaafa qaraatii duuba layunbadhaani jennee qaraanetiya teennatun ammoo layunbadhanna jetti gaafas namichuma addunyaa walitti qabe qofa layunbadhanna wallaahi inni ni darbama fil huxamaa caccabsituu keessatti ibidda waan keessa darbame mara caccabsitee hurreessitu keessatti darbamaa yaa namni sun tuuba isii tana rabbi haala isii guddise ibidda tana akka malee haala isii rabbi guddise wamaa adraaka mal huxama maaltu si beeysise nabi muhammadiyo mal huxama waan huxamaan taate maaltu si beeysiseya huxamaa waan isiin taate
maaltu si beeysise huxamaatana akkuma waliif dubbannetti isii waan keessa darbame maraa caccabsitu jedhan warri gariini akkitti qara'ani layunbadhanna fi lhaaxima wamaa adraaka mal haaxima duuba haaximaa jedhee warri qara'es ni jira isiin ma'anama lama olomaa'in qabdi jedhanii irraa dubbatan huxamaan gaaf tokko isii waan keessa darbame mara an tahxima kulla maa yulqaa fiihaa kamaa marra waan keessa darbame mara isii caccabsitee hurreessitu jedhan immoo gariin culamaa'ii akki jedhan wamaa adraaka maaltu si beeysise mal huxama waan huxamaan taate huxamaa waan isiin taate maaltu si beeysise wanni akkanatti rabbiin fiduufi mee maaltu si beeysise yoo jedhani istifaama nama sodaachisu ka namni irraa rifatu yoo rabbiin akkanaanime waan aqliin tee itti dhaqqabuu dandeettu mitiya waan huxamaan taate yoo aqliin namaa barbaadde itti gayuu hin dandeet waan aqlii namarra guddate huxamaayya wasfiin isii bifeessun isii waan aqlii namarra guddate maaltu si beeysise waan huxamaan taate gariin culamaa akki jedhani huxamaa tana akkitti fassarani sadarkaa yookan darakaa jahaffa'a ka ibidda jahannabirraa tahe jedhan daraka sadarkaa jahaffa'a ka ibiddi kun walii ol jira ka jahaffa'aati jedhan huxamaan ammoo akka duraasan keessatti isii waan mara caccabsitu jechuu tanat irra mul'at maaltu si beeysise waan isiin taate kunoo isiin naarullaahi lmuuqada huxamaani rabbi huxamaanuuf hiike obbolowwan kunoo akkana jedha hiya naarullaahi huxamaa jechuun isiin ibidda rabbal aalamiinatiya huxamaan maal jedhan rabbit hiikut jira hiya naarullaahi huxamaa jechuun isiin ibidda rabbiitiya ibiddatiyya jedhee rabbiin ifit irkisee ifiin himuu kana keessa wanni jiru duuba haalli isii jabaadha jechuu addeessu keessa jira tacziimun laha duuba ibiddi tun jabdu haalli ibidda tanaa waan jabdu jechuutu ifit irkisee rabbiin naarullaahi isiin ibidda rabbiiti jedhe kuno huxamaani naarullaahi ibidda rabbi almuuqada qabsiifamtuu kataateya ibidda rabbii kennaa qabsiifamtuu kataate biamri illaahi subhaanahu wa ta'aala amri rabbiitin ajaja rabbiitin ka qabsiifamteya ka namni tokkonuu yoo in dhaamsina jed yoo caalamni addunyaa kun irratti walgayee ni dhaamsina jedhee keemikaala qabu itti fide ka dhaamsuu hin dandeen ibidda addunyaa kana keessa keemikaala adda addaatiin dhaamsuu dandayani tun ammoo naarullaahi lmuuqada ibidda rabbii qabsiifamtuu kataate yaa huxamaan ka namni tokko dhaamsuu hin dandeenye yoo rabbal aalamiina taate male kuno namni nama hamatu huxamaa tana keessat argama yaa obbolowwan islaama hadiisa mawquufa garii keessatti akki jiru ibidda tana waggaa 1,000 qabsiisanii jiran jedhan isirratti ni diimatte jedhan waggaa 1,000 wal nyaattee diimattee jedhan eegana waggaa 1,000 itti dabalamee ni addaatte jedhan diimennarraa ni addaatte eegana waggaan 1,000 ka biroo itti dabalamee addeenarraa ni gurraattofte jedhan amma isiin gurraatti
dukkana 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 jedhe Aliyyi ilma Abbaa Xaalib. duuba haasawa bareedaa tokko asirratti haasaye rabbiirraa haa jaalatu. ni ajaba jedhe nama dachii tana gubbatti rabbi kilaaf ka duyda dachii tana gubban nama hamatu ka duyda dachii tana gubban nama arrabsu ka duyda dachii tana gubban macsiyaa dalagu ka jala isaati ibiddi jahannam qabsiifamaa jiru jedhe nama jala isaati ibiddi qabsiifamaa jiru naarullaahi ilmuuqada jedha kunu rabbiin ka jala isaati ibiddi qabsiifamaa jiru ka ammoo gubbaa tanatti inni cubbuu dalagu. yaa ajaba ilma namaa jedhe Aliy bin Abi Xaalib radiyallaahu anhu wardaa. duuba obbolowwan huxamaani hunoo rabbitu fassare naarullaahi ilmuuqada allatii taxxalicu cala alaf'ida. duuba isiin ibidda rabbii qabsiifamtuu kataate huxamaan isiyya allatii isii ammallee taxxalicu mul'attu oowwi isii mul'attu sani cala alaf'ida onni irrattiya onni irratti qalbi irratti oowwi isii ka hagoogee akka malee gubu onnee qaama keessaa rabbi onnee dubbate jedhan bakka kana qalbii dubbate taxxali'u cala alaf'ida jedhee afidaa keessaa dubbatuuni bakki aqiidan jalloon irraa argamtu bakki namni silaa aqiidaa badduu ta karaa rabbi malee waan jiru nama gabbarsiiftu qabatanii keessa deemaniin aqliya qalbiisan bakka jallinni irraa argamu bakka saniif rabbi bakka jallinni irraa argamu san gubdi jedhee dubbateya allatii isiin sunuu taxxalicu gubinsi isii ow isiini mul'ata cala alaf'ida qalbi irratti mul'ataya onni irratti onne yookanuu gariin culamaayyi akki jedhan wanni rabbiin oowwi huxamaa sun isiin ibidda rabbii qabsiifamtuu kataate allatii taxxali'u isiin sunuu ta mul'attu oow'isi cala alaf'ida onni irratti jedhe yoo wanni tokko ibiddi wanni takka nama gubdee oowwi onnee dhaqqabe wanni sunni duuti jedhan wanni tokko oowwi tokko yoo bu'e qaamni kee kun si gubate gubaneen sun onnetti nama dhaqqabdee ka onnee namaa tuyxu taate namni sun ni gubata namni sun ni du'a hafiinsi isaan jiru saniif rabbiin akkana jedhee dubbatee jedhan gariin culamaa'a. duuba haalli isaanii haaluma nama du'eeti rabbumatu gaa isaanii warra garii hin ajjeefne malee jahannam keessa ka abadu godhu jira malee sila haalli isaanii haaluma nama du'uuti onnee gubde ibiddi nama haala nama du'eenna kee jiru malee jiruu keessa jiruu miti jechuu addeessuu jedhan innahaa calayhim mu'sada duuba rabbal aalamiinni ammas nutti haasaye innahaa anna tilka annaar ibiddi sun jedha rabbal aalamiin allatii taxxali'u cala alaf'ida ibiddi oow'isii onne irratti mul'atu suni ibiddi suni annahaa ibiddi sun calayhim isaanirratti warra ibidda irratti mu'sadatun qollofamtuudha jedha rabbal aalamiin ibiddi irratti qollofamtu hulaan isii marri irratti qollofamtu hulaan isii marri irratti cufamtu walaa yastaxiicuuna alkhuruuja idaa shaa'u yoo gubatee warri ibiddaa silaa keessaa baana jedhanii hawwanillee bahuu hin dandayan كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها مرما ور إبدا هوي يا ربي إبدا جهنم تنا كيسا نباس جدني هواني هوين إساني تجباتي كدتني
يا مالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك للبن يا مالكي إبدا جهنم إيغو ربي كيتين نوف للب مرتي نرتها قدو يوجد أني إسان للبة مرة كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها إسيك سد فمن جد رب العالمين دوبا كيسا بهون دندين إبدا نمي توكو كيسا بهو دنديومي جيلا نمنج أبسي كيسا بهو دنديومي جيلا يادا في بيلا في ركون كيسا نما بافتومي أبولوان كدمني دفه كدالا علما نما إيغو أچنما توهتو دندو جيلا ربي كأكسيتي ميتي أبولوان إسلاما نهى عليهم مؤسدة إبدسون إسان الرتي كنو قلو فمتو دايا سانرتي قلو فمتو دا في عمد ممددة في عمد جملة محلي نسب اتئسيني حال الرتي تاتو راجلا إبدي سانرتي قلو فمتو دا في عمد حال إسانوان أتبوان كيسته الأموتانية في عمد حال إسان أتبوان كيسته الأموتانين ممددة أتبوان سنو ديرفمتو كتاتيا أتبوان ديرفمتو تاتي إسي كيست حال إسان الأموتانين إبد إسان الرتق قلو يا والعياذ بالله يوكني والرقرين أكجرا قرين علماء في عمد ممدد جتشوني جملة في محل رفع على أنه خبر اسم كبر مبتدان الراقتم هم في عمد ممددا كان جرا إبد سان الرتي قول فمتونا هم ورّي إبدا دوبا في عمد أتبا كيستهونا أتبا كيسته أمانيتها ممددا ديرفمتو كتاتيا ديرفمتو كتاتيا دوبا أتبا ديرفمتو تاتي كيسته أماني أكست تهنيا أرمسون حال سنيني ibiddi akkasit irratti qollofamtee akkasit isaan ibidda san keessatti gubatamanii akkasit ibidda san keessatti jiraataniya akkasit jiraatanii tuuba rabbiin obboloowwan islaamaa ibidda jahannam hamtuu tanarraa nagaanu haa baasu asbaaba ibiddaa waan silaa ibiddan nama geessurrallee rabbi najaanu haa baasu دوبا سورة أكمل أبولو ونمراجو قلبي تين تتويتو حاجبا نو كيستي وان سلا نمني لافتو سهو جبدو تاكا الرباتنا هئرت حاجبا نو درسي برات ربي ولنو هادي بسو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Akan gabbaraman Allah maleen jiru khawaan uume hunda firee isaanii hiru hojiin tiyya yaamuu ilma namaa hunda gabbartii biraarraa fara rabbii guddaa jiruun addunyaatun barta sobaatii تخيست وارا تن آخراتي والري ولكبة دوا خيسا قلا خسيف مجر كنتي بأن والري ولكبة دوا خيسا قلا خسيف مجر كنتي بأن Akan gabbaraman Allah maleen jiru khawaan uume hunda firee isaanii hiru hojiin tiyya yaamuu ilma namaa hunda gabbartii biraarraa fara rabbii guddaa
جرون الدنيا تنبرت صباتي تخيست وارا تن آخراتي والري ولكبت